U večerašnjem podcastu Radio Sport Box govorimo o tenisu. Govorimo o tome kuda ide svjetski tenis. Naš gost je Vladimir Erg, dugogodišnji teniski sudija i čovjek koji je prošao cijeli svijet u tenisu. Sudio si, tako smo rekli da ćemo pričati, sudio si najveće svjetske turnire i u stolici i na liniji. Dobroveče, dobro mi došao u podcast Radio Sport Box Radija Republike Srpske. Hvala vam pozivu, eto, moj prvi podcast u životu, po stare dane. Dobro, drago mi da je to baš ovdje u Banja Luci. Rekao sam zlatni bedž kada je u pitanju šef sudija do prije 2 godine. Evo, da nam objasniš kakva je to funkcija, to je jedna od najvećih funkcija u tenisu. A znaš kako, ti je na televizoru kao u sprintu vidiš jednu osobu i to je sudija u stolici. A postoji puno sudija koji se ne vide na televiziji, a nose ogroman teret na leđima. To su vrhovni sudija, supervizor, pa i šef sudija. Šef sudija je neko ko organizuje linijski sudije za bilo koji svetski turnir. Određuje koji će glavni sudija u stolici suditi na tom turniru. Komunicira, priprema sve linijske sudije pred turnir, komunicira sa svim glavnim sudijama oko svih mogućih pitanja. Za vreme turnira naravno odlučuje zajedno s vrhovnim sudijom i supervizorom o tome koji meč će koji sudija da sudi. Tako da u principu veliki deo posla radi šef sudija, pogotovo na Grand Slamu, jer tamo imaš negde oko 300 i nešto linijskih sudija, što je ozbiljan posao. Koliko je teško doći do zlatnog bedža? Pa pakleno teško. Mislim, kad krećeš sa suđenjem, bar kad sam ja kretao, ja sam samo bio fokusiran na taj radni dan i to je bilo sve bez ikakvih planova u svom životu. Pa nešto to zahteva od toliko puno odricanja. Ne mogu da uporedim sa stepenom odricanja jednog vrhunskog tenisera, ali čovjek koji dođe do zlatnog bedža, bilo kog u stolici ili vrhovnog sudija ili šefa sudija, znaš, vaga ima 2 tasa. Na jednom dobijaš, na jednom gubiš. Zlato ti donosi puno, s druge strane si izgubi puno stvari u životu. Možda je pravi način da kažemo koliko je to važno, koliko ima recimo sudija sa zlatnim bedžom u svijetu. Pa generalno nema ih puno. Ja mislim, sad pričam na pamet, ali u stolici, znači kao glavni sudija, 30-40, možda i manje. Što se tiče vrhovnih sudija, još manje. Šefa sudija, možda je bilo 10 ukupno u svetu zlatnih bedževa. I to dovoljno govori koliko je to važno zvanje. Zato sam namjerno pitao, pa, znam da ih ima jako malo. Teško je staviti zlatni bedž tvoj iz Republike Srpske na vagu i zlatni bedž neko ko je rođen u Francuskoj, dobio šansu da sudi na liniji sa 17-18 godina, došao do belog bedža sa 21, bronzanog sa 23, srebrnog sa 26, zlatnog sa 30 ili sa 28. Bez ikakvog znanja teniskog složit ćeš se da taj zlatni bedž tvoj ima mnogo veću težinu nego onom ko je ponikao u nekoj zemlji koja je džinovski teniski mag. Apsolutno jasno. Evo, na početku još ćemo reći, to nije jedino tenisko zvanje koje imaš još dosta nekih nivoa u tenisu kada je u pitanju suđenje. Pa ja sam se vrlo kratko bavio linijskim suđenjem. Kad kažem vrlo kratko, nekoliko godina, ne zato što ja to nisam hteo, ja sam baš naprotiv jako uživao u tome. Imao sam tu sreću da sam brzinom svetlosti došao do prvog finala na Wimbledonu kao linijski sudija i sudio sam, mislim, 5 finala na liniji na Wimbledonu. Vrlo brzo sam se popeo u stolicu i uglavnom sam sudio samo stolicu. Tako da, kad se sve sabere i oduzme, došao sam do nekog srebrnog bedža vrhovnog sudije, zlatnog bedža šefa sudija, došao sam radio sam i za Hawkeye, tako da imao sam srebrni bedž kao glavni sudija. Znači, u jednom momentu sam imao 2 srebrne i 1 zlatni bedž, što mislim da je ovako nešto čemu... Zaista veliki uspjeh. Nisam ni sam sanjao da će biti. Vlado, na neki način ti ćeš večeras kreirati emisiju, s obzirom da ćeš iz ove naše digitalne kutije izvlačiti teme o kojima ćemo razgovarati. Ni ja ne znam kojim redom će to ići, pa evo, molim te da izvučeš prvu temu o kojoj ćemo pričati.
Evo ga. Kao na ispitu. Evo, jedna lepa masovnost. Da, možda je najbolji način da krenemo od masovnosti. To je preduslov za razvoj tenisa. Čini mi se da ovdje sigurno na našim prostorima, ali i u Srbiji masovnost pada, iako imamo najboljeg na svijetu Novaka Đokovića. Da li je to tako i da li se to na neki način može spriječiti? Pa evo, ako ja ću samo malo da začinim ovu temu, ja sam imao tu priliku da budem predsjednik takmičarskog odbora 6 godina u Teniskom savezu Srbije, što je potpuno različito od onog čime sam se ja bavio i bavim kao sudija. Ali sam bio duboko u toj temi i to će mi pomoći da ti odgovorim na ovo. Ja sam igrom slučaja u jednom momentu bio u Japanu u jednoj kraljevskoj porodici, čovjeku koji je vlasnik prve i jedine teniske akademije u Japanu, koji je oženjen za ženu koja je osvojila Wimbledon u dublu i koji je imao potpuno neverovatan sistem rada koji mene fascinirao. Ja sam pokušao da spojim Teniski savez Srbije sa njim, on je izrazio želju da to uradi, Teniski savez Srbije se nikad nije oglasio po tom pitanju. Ovo govorim zbog toga što sam ja tada imao ideju da mi moramo napraviti ozbiljan iskorak u pravcu omasovljavanja tenisa pre nego što Novak Đoković postane broj 1 u svetu, pre nego što Ana i Jelena budu top, jer ako pretpostavljalo se i želja nam je bila da neko od njih postane broj 1, to i doživimo, a imamo već razrađen sistem omasovljenja u tenisu, mi doživljamo pik našeg omasovljenja i pik Novaka Đokovića u istom momentu. Mi smo taj voz ozbiljno promašili i mislim da sami treba snosimo krivicu za to iz vrlo prostog razloga. Vrlo mali broj ljudi zna da je u Srbiji, pa pretpostavljam i kod vas, postoje školski sportovi. Da bi neki sport postao školski sport, to treba prođe ozbiljnu proceduru koja traje godinama. Ja čak mislim da je šah školski sport u Srbiji, tenis to još uvijek nije. Ideja koja je potekla iz tenis kluba AS od Nele da se on sprovede u škole kao školski sport je dobrim delom i ostvarena i na tom polju se radi zajedno s Teniskim savezom Srbije i Fondacijom Novaka Đokovića. Zašto ovo govorim? Ovo govorim zbog toga što znaš kako, ti si nekad, kad si bio klinac, imao jedan kafić u koji su svi išli. Išli si tamo zašto nije bilo 2 kafića. Sad ih ima 1000. Teniskih klubova je nekad bilo 3 u Srbiji. Zvezda, Partizan i Radnički. Vojvodina, Spartak, Novi Sad i to je to. Sad ima 1000 privatnih teniskih klubova koji nude puno toga. Kao što ima i puno škola sporta, drugih i mnogo drugih sportova koji su možda i neatraktivniji, možda jeftiniji. Tako je, ali menadžerski, kad kažem menadžerski, to je reč koja ne volim da upotrebljavam, organizacioni teniski klubovi u Srbiji su na jako lošem nivou, što nema veze nikakve sa takmičarima. Mi smo još uvijek na nivou da se obrišu linije od šljake u aprilu i otvore kapije i mi se čekamo da neko dođe da igra tenis. To se tako više nigde u svetu ne radi. Kako se radi u Japanu? U Japanu se kreće s decom. I može li se neki njihov model prilagoditi nama i kako možemo popraviti situaciju? Pa ono što je dobro, situaciju? što smo mi svi uradili, vi i mi, što smo pustili taj 10S tenis da zaživi u našoj zemlji i ovom regionu. Međutim, oni su tamo krenuli da rade s decom od 3. godine, ali ne teniski, nego koordinaciono, vežbe, pokrete, balans, jer i taj isti Japanac dođe kod mene kad sam tamo i kaže, pa dobro, u čemu je trik? Mi sve ovo radimo, a nemamo nikad broj 1. A šta vi to radite? A ja ne smijem da mu kažem šta mi radimo. Mi radimo isto što smo radili pre 100 godina. Uzmemo pokidanu stolicu iz samoposluge, stavimo jednu bušnu kantu s loptama na nju i tako treniramo. I tako su svi oni postali broj 1, što je potpuni paradoks u cijeloj priči. Ali drugi sportovi pobeđuju tenis. Danas na televizoru je mnogo popularnija odbojka, mnogo popularniji rukomet, mnogo popularniji vaterpolo. Imamo veliki napredak u mnogim sportovima. Mislim da je tenisu treba jedan ozbiljan vetar u leđa, a to je omasovljenje. A omasovljenje se zasniva na tome da se uđe u osnovne škole i da savezi finansiraju projekat, jer možete otići u osnovnu školu, reći održat ćemo 15 besplatnih časova u teniskom klubu. I posle dođete kod ovog roditelja i samo kažete taj mesec košta 100 €. Kaže, ja te pare nemam.
Dakle, Savez mora da finansira projekat i da to bude besplatno, barem par godina, da bi isplio možda jedan ili dva klinca na novim prostorima. Bez toga nema apsolutno dalje. Dajte nam sledeću temu. Pa preskočili smo veliki put. Veliki put, ali dobro, vratit ćemo se. Wimbledon. Zaista inspirativna tema. Evo, na početku ću te pitati kako je to popeti se na sudijsku stolicu na Wimbledonu. Moj prvi Grand Slam je bio kvalifikacija Wimbledona, pa onda prvi Grand Slam glavni turnir bio u Australiji. I onda sam ja, kad sam sudio te kvalifikacije Wimbledona, dobio kartu kao svaki sudija da odem da vidim kako to izgleda na glavnom turniru. I onda sam ja tamo bio s nekom kamerom kao što si ti sad s mobilnim telefonom i snimao moje drugove koji su dan pre toga bili sa mnom u stolici, ali su nastavili glavni turnir. Bio bi i ti sa mobilnim telefonom da je tad bilo mobilnih telefona. Tako je. Tako? Imao sam onu staru kameru, Super 8. I tad sam doživao jedan potpuni šok. Ja se sećam da sam plakao kad sam izlazio odande, zato što sam prvi put u životu zakoračio na neko mesto, a da nije crkva, da je bio hram. I taj hram ima takvu energiju da sad sam se nežio. Ne znaš šta te više dira. Da li ujutru kad dođeš pre nego što svi dođu da gledaju i kad je ono cveće zaliveno i kad je apsolutno se savršeno čisto, ili uveče kad svi odu kući, ono sve pulzira od one ludačke energije. Tako da, za mene je to najdublje urezani Grand Slam u srcu. Sva 4 imaju svoje mesto i ne treba ih upoređivati, ali on je za sve igrače na ovom svetu sigurno najdublje urezan Grand Slam u srcu. Kakav je Wimbledon bez bodova? Da li možeš to da zamisliš i s kakvom emocijom to doživljavaš? Mislim da je to povredilo sve igrače. I mislim da je to povredilo i ljude koji nisu samo igrači. To nije odluka, sigurno. Ne znam tačno, ali sigurno nije odluka ljudi koji se bave tenisom, političke prirode. I onda ta odluka je bila, ja bih rekao, suluda, zato što kažnjavate ljude koji apsolutno nemaju nikakve veze sa ratom koji se sada vodi. Pa je onda verovatno ATP rekao, dobro, sad nemamo drugo rešenje nego da smislimo nešto kako da sad svi budu isti, a svi će biti isti samo ako niko ne dobije bodove. To ne znači da će svi igrači otkazati Wimbledon. Neće ga otkazati iz prostog razloga što se taj Wimbledon igra i za ništa. Osim za, naravno, velike pare, ali mislim da je taj potez apsolutno apokaliptičan i užasavam se tog poteza. Šta će to donijeti tenisu na globalnom nivou? Pa tenis je već ozbiljno poremećen samom koronom, koja je kao neka ručna kočnica koju je neko povukao pre 2 godine, zbog koje ja lično mislim da je Novak Đoković najviše trpi, ali tome ćemo pričati ako bude neko drugo pitanje kasnije. Pa, znaš kako, ovo ti je još jedna kočnica u cijeloj priči. Jer Grand Slam je nešto što je potpuno različito od svega ostalog. To je kao kad gledaš snooker, pa u finalu ima 35 partija od koje se igraju 8 sati. Jedan pogrešan potez, ti si gotov. 7 mečeva, ne smeš napraviti nijednu grešku da bi podigao pehar. To je apokalipsa. Ono što sam svakako htio da te pitam, a u vezi je sa Wimbledonom, sa ovim dešavanjima u vezi sa bodovima. Sjećamo se situacije kada je Nikoli Piliću bilo zabranjeno da igra za Davis Cup, čini mi se, pa su ostali igrači bojkotovali Grand Slam. Da li to može sada da se ponovi? Čini mi se da danas u sportu, u tenisu, nema više te empatije. Pa ne, apsolutno si u pravu. Mislim, vidi, da ima onog starog entuzijazma, niko ne bi igrao Wimbledon. Svi bi rekli, nećemo da ga igramo. Jer se sada mi saosećamo s ruskim igračima. Da, ali možda to ima veze sa nekom krupnijom stvari. Nikola Pilić igrao je polufinale Roland Garrosa, platio hotel sebi i supruzi i ostalo mu još nešto para da se vrati. Danas je situacija mnogo drugačija na tom finansijskom planu. Vidi, kako god okrenemo, s koje god strane da gledamo, sve što mi radimo u svom životu, nažalost ili na sreću, radimo da bismo nešto zaradili. Apsolutno pare imaju primarnu ulogu i pitanje je da li bih se ja lišio 50 ili 60.000 funti u prvom kolu i 3 miliona za finale. Verovatno ne bih. Apsolutno. Dajte nam sljedeću temu.
Sad neću da gledam. Evo ga. Evo, nekako se naslonila tema na ovo što smo pričali. Kako gledaš na tu suspenziju Rusa i Bjelorusa u svjetskom tenisu? Ne mogu da igraju pod svojom zastavom i naprosto nisu krivi za sve što se dešava, a suspendovani su. I ne samo u tenisu, nego u svim sportovima. Pa ja sam rekao da je ta odluka apokaliptična iz više razloga. Sad mi možemo, nažalost, posmatrati to iz sledećih uglova. Pitanje je koliko će ovaj suludi rad da traje. Da li će sad neki drugi turnir to isto da uradi? Ako rad bude trajao, ne daj Bože, dugo, onda će se verovatno desiti da će taj Medvedev biti suspendovan sa gomile turnira. Drugo pitanje je, ne daj Bože, da bilo koja sledeća država bude uključena u taj rat. Da li će to značiti da će neko da suspenduje finske igrače ili neke švedske koje apsolutno s tom pričom nemaju veze. Tako da mislim da je to, kako bih ti rekao, to je kao kad smo mi bili u ratu, tako u krajem slučaju. Da, apsolutno. Koji je mnogo duže trajao od ovog rata koji je trenutno tu. Da, i apsolutno nikad niko nije bio suspendovan sa onih strana koje su bile uključene u taj rat. Tačno. I to je nešto o čemu se mnogo priča i kod nas i u cijelom svijetu. Znaš kako, ti u svetu tenisa imaš 3 federacije koje manje više funkcionišu zajedno. Imaš ATP, WTA, ITF. Ono što mene više iznenađuje je to što, pa mi sad na ovim turnirima imamo ruski takmičare. Imamo ih po 6, 7, 8, 10 na ovim ITF World Tennis Tour events. Znači, sad oni imaju pravo da igraju, a zašto Medvedev nema pravo da igra? Mislim, ako neko nema, onda niko nema. Da. I ono što je paradoks, Wimbledon oduzima bodove, odnosno odluka je da nema bodova na Wimbledonu i onda se sad na taj način Medvedev pogura do prvog mjesta na ATP listi. Pa tako je. Mislim, to je onako mnogo paradoksa u svijetu sporta, ali definitivno ova suspenzija sportista je nešto što svakako svi treba... Belarus se stvarno ne razumemo, bez obzira šta mi mislili o njima, oni stvarno momci nikakve veze s ovom pričom nemaju. Sljedeća tema. To je Novakova agencija, odnosno Novakova asocijacija koju je osnovao PTPA, kao pandan ATP-u. Šta misliš o tome? Koliko je to uzdrmalo kretanja u svjetskom tenisu? Definitivno jeste na neki način. Jer Novak se kroz tu asocijaciju zalaže za na neki način prava igrača koja nisu mogli ostvariti kroz ATP, tako on smatra. I u principu smatram da je on pokušao nešto što... Mislim, on je bio u najužem krugu savjeta igrača u ATP-u i bio je na izvoru svih informacija. Ono što mislim da je za njega bilo, ja lično mislim, bilo pogrešno, je što se fokusirao na tu priču za vreme US Opena. On je mogao sačeka 2 nedelje da se taj turnir završi pa da se o tome priča. Jer mu je to puno energije oduzelo zato što puno ljudi je protiv te ideje. Mislim da nisu teniseri ti koji su protiv te ideje. Protiv te ideje su ljudi koji su u ATP-u i dalje ili ITF-u koji bi naravno verovatno želeli da najveći procenat zarade koji je astronomski posle svih turnira ostane u samoj asocijaciji. Ono što je drugi problem je što kada bi se odlučilo da ta raspodela novca bude drugačija, niko na ovom svetu nema model kako bi se taj novac trebao raspodrediti na manje igrače i manje turnire. Ja sam jednom nezvaničnom razgovoru s tobom malo pre pričao o tome šta ja mislim o tome. Ja mislim o tome da bi ITF komotno mogao da da 1 ili 2 miliona godišnje svog budžeta koji je 100 milionski godišnje i da pomogne organizaciji ovih malih ITF World Tennis turnira i kad bi svakom organizatoru dao samo $10,000, mislim tih turnira bi bilo 300 koji su finansirani od strane ITF. Dobro, nastavit ćemo sa tom pričom. Ja ću reći jedan podatak koji sam čuo 2017. godine na jednoj generalnoj skupštini Tenisa Evrope, a on glasi da 10% igrača dijeli 90% godišnjeg prize money-a. Znači, 10% igrača gotovo cijeli prize money, 60%, odnosno svi ostali dijele taj ostatak koji je nekih 40%. Šta to donosi? Da u svijetu imamo 150 tenisera koji mogu da žive od tenisa, odnosno koji
apsolutno zarađuju ogromne novce, a svi ostali su u minusu. U poređenju sa ostalim sportovima, na primjer fudbalom, mislim da 10.000 ti fudbaler po kvalitetu ima mnogo više od 150 tenisera na svijetu. Slažem se potpuno s tobom, ali to ima i druga strana medalje. Pitanje je koga 600 teniser sveta zanima. Medijski, od strane publike i tako dalje. Ali 200 snukeraš na svetu privlači puno gledalaca. Nije Novak Đoković, nije Nadal napravio sistem bodovanja, niti sistem podela novca. To je napravio neko mnogo pre njih, još pre nego što su oni počeli da igraju tenis. I ti koji su to napravili su došli u jedan ćorsukak i ne pokušavaju ništa da urade da to promene. ITF je pre par godina imao jednu na prvi pogled sjajnu ideju da reorganizuje ovaj najniži nivo turnira kako bi pospešio prosperitet mladih igrača da se što manje zadržavaju na turnirima od 15 i 25.000 dolara. Taj projekat je koštao milione i milione dolara, gde su oni maltene skoro ukinuli potpuno davanje ATP bodova i napravili neku paralelnu rang listu. Duplu rang listu. Tako, ITF World Tennis Tour Ranking Points. Vidi, oni su time oduzeli igračima po godinu ili 2 dana, taj projekat je skoro potpuno propao, mislim. I nije bio dobar, čini se. Pa ne znam, niko se tome ne izjašnjava. Sad su podigli ATP bodove na ovim turnirima, sad umjesto 10 dobiješ 15. Na 25.000 dolara dobiješ umjesto 20-25. Sad dolazimo do jednog problema, posebno u našim zemljama, o kojem se svakako treba pričati. Pričao se da bi trebala da bude podrška ITF-a za te najniže turnire. Oni su podigli bodove, ali podigli su i nagradne fondove. U cijeloj ovoj krizi jako je teško skupiti novac za organizaciju takvih turnira. Ali to oni ne razumeju. Oni ne razumeju. Iz razgovora s ljudima koji se bave suđenjem, koji se bave organizacijom, oni misle, a žive u Nemačkoj, Austriji, Španiji, Švedskoj, oni misle da je to potpuno identično kod nas. Oni nemaju predstavu da iza ovakvog turnira mora prvo stajati stravičan entuzijazam uvek jednog čoveka, podrška lokalne vlasti i par sponzora i jedan gigantski poduhvat da neko zatvori svoj klub na 9 dana da bi organizovao jedan teniski turnir. Ja zaista mislim, što je ITF delimično počeo da radi, oni su počeli prošle godine da zovu razne saveze i da kažu da bi oni želeli da neki turnir s 15.000 dolara pređe na 25 i to ITF podržava sa svom razlikom u prize money-u, što je ekvivalentno onom zaključku da bi ITF komotno mogao da izvoji $1.500.000 godišnje i da pomogne sadašnjim organizatorima ovih turnira da organizuju. Time bi se lagano mogao povećati prize money. Jer bi sad u jednom balonu imao duplo više para. Pa vidi, sad tu postoji jedan drugi problem. UTR se pojavio pre 2 godine kao jedna organizacija koja je mala ćerka jedne mega svetske kompanije Oracle, koja pravi paralelne turnire. I taj UTR dolazi u svaki savez, skoro trenutno, i kaže mi vama dajemo $25.000 nagradnog fonda, $20.000 ide igračima i $5.000 za sudije. Igrač koji osvoji najviše pobjede, tamo se ne igra na ispadanje, dobije blizu $4.000, što je neuporedivo više nego 1.000 i nešto koliko se dobije na počusu. Da, ali ne dobija bodove. Ne dobija bodove, međutim, ja se tebe pitam, šta će biti za 10 godina kad UTR dođe i kaže, mi imamo sada 500 naših turnira, mi bi želi da sednemo sa ATP-em. Sad ja tebe to pitam. Pa evo da si ti ATP, da ti ja kažem, evo, mi dolazimo sa našim predlogom, mi dajemo sa prize money, da li vi hoćete da s nama sklopite ugovor, da vi za te turnire dajete svoje ATP bodove? ATP će reći naravno da. Šta će ITF tada kaže? Upravo zbog toga je tenis možda sada na jednoj velikoj prekretnici i sve ovo što se dešava i osnivanjem Novakove asocijacije, čini mi se da će negdje odvesti u neku stranu, a mi bit ćemo, čini mi se, svjedoci na koju će stranu tenis da se okrene. Daj nam sljedeću temu. Biće zanimljivo zaista gledati to. Evo, i Adria Tour. I to je jedna zanimljiva tema. Novak je osuđivana zbog toga, iako je tada možda bio neki tračak svjetlosti, bio je jedini sportski događaj, čini mi se, u svijetu koji se održavao. Šta misliš o toj ideji? Pa, reći ću iskreno šta mislim. Ja sam bio zamrznut kao i svi za vreme korone. Pa sam onda bio pozvan od strane mog druga Vuka i Janka Tipsarevića da dođem kod njih u akademiju
jer su oni imali neku vrlo neartikulisanu ideju šta raditi sa akademijom koja je bila zatvorena maltene 3 meseca. Da bi ta ideja se završila sa 6-mesečnom organizacijom jednog sportskog događaja na ovoj planeti koji je apsolutno pobudio sve simpatije. Mi smo organizovali Eastern European Championship i onda ostale turnire koji su bili isto što je UTR tad samo u Americi. Janko je naravno delio svoje emocije i razmišljanja sa Novakom. Novak mu je tad rekao da želi da organizuje Adriju. Janko je u organizaciji naših turnira ima razgovore sa određenim ljudima iz sveta televizije, Eurosport i tako dalje i shvatili smo da ne bi bilo dobro da osim što se taj sportski događaj organizuje, da ne bi bilo jako dobro da on bude na svim svetskim televizijama jer bi privlačio previše pažnje. I ako bude na televiziji, a bio je, kod nas je bio prenošen na televiziji, da ne bi bilo dobro da bude gledalaca zbog toga što će to privlačiti previše pažnje za ostatak sveta. Znači, ja mislim da je, zašto ovo pričam? Krenuo sam s kraja. Rekao sam da je korona, ja mislim, lično najviše od svih događaja koji su se desili Novaku, najviše štetila. Novak je sa našom ekipom osvojio ATP kup u Australiji, prvi put u istoriji, osvojio lagano Australian Open i došla je korona. I zaustavilo čoveka u apsolutnom pohodu na ostala 3 Grand Slam olimpijske igre. I to je neko gumicom obrisao i rekao, sad nema tenisa. I to je kao u Matrixu, kada Keanu Reeves trči po zidovima, pa ga neko zamrzne, tako je, on bio dečko zamrznut sve vreme kao i mi. I onda kad se on odmrznuo, njegovo srce počelo da kuca i rekao, ja želim da napravim nešto. Ovo je fenomenalna ideja. Možda jedna od najboljih u istoriji sporta, koja je imala samo jednu manu gledalce. Tad nismo znali da će se to desiti. Desilo se, nažalost, što se desilo. Ali ja ne bih to posmatrao s tačke gledišta šta se desilo, već s tačke gledišta ideje. To je jedna briljantna ideja koja samo pokazuje koliko smo, mi u tom malom okruženju tamo bili pametni i koliko smo želeli da napravimo nešto. I mislim da su svi ljudi koji su bili tamo bili fascinirani, jer svi ti ljudi su brisali prašinu po kući i gledali video igrice nekoliko meseci, nisu smeli da izađu iz kaveza. I sad su došli na sportski događaj koji je neko prenosio. Da, i to sa više aspekata je dobar. Imali smo Novaka Đokovića kao najboljeg na svijetu, zatim svjetske zvijezde, savezi koji su organizovali to, imali su mogućnost da daju svojim igračima priliku da igraju tu. Zaista sa mnogo aspekata dobra ideja i nadam se da će negdje ta ideja pronaći put i zaživjeti i mimo korone. Sad, svi čekamo šta će se desiti sa tim. Ta ideja se razvijela, znaš, bila ideja da bude Adrija i mi smo imali Eastern European Championship, onda je on dečko došao na ideju da Adrija ne bude samo u Beogradu, nego da bude i u drugim gradovima, kao što je trebala bude Banja Luka, kao što je bilo, trebalo bude i još na nekim lokacijama kojima se to nije desilo, pa je onda odlučeno da se igraju kvalifikacije za Adria Tour, što je jako dobro, to je privuklo naše najbolje takmičare koji nisu mogli da igraju challengere, da dobiju šansu, da dobiju wild kartu, da igraju sa najboljim svetskim igračima koji, ako mene pitaš, su mogli doći pešice, toliko su bili srećni da igraju tenis. Da, apsolutno. U tom momentu. Sljedeća tema. Srpska Open. Mislim, ovo nije nameštanje kako izlačimo ovaj tema. Pa, dogovorit ćemo se poslije oko toga. Srpska Open, turnir koji je preživio sve i svašta. Challenger igra se za ove godine 80 ATP podova, 20. 21. godina, samo jednu godinu se nije igrao zbog te korone, spomenuli smo je malo čas. Koliko je to značajno za jednu Republiku Srpsku? Pa na tvoju sreću ili žalost ne znaš koliko je značajno, ja znam koliko je značajno. Znam zato što sam kroz svoj život tog teniskog sudije ipak i radio neke stvari koje sam imao sreće da radim. Pa sam učestvovao u organizaciji 2 Davis Cup finala, pa sam učestvovao u organizaciji Univerzijade, pa sam učestvovao u organizaciji 2 olimpijske igre, pa sam učestvovao u organizaciji WTA ATP takmičenja. Ljudi koji su novinari, oni
su samo senzacionalistički okrenuti svemu i samo kritički gledaju na sve stvari, ali onaj koji u srcu organizacije zna koji je to pakleni posao. Eto, mi u Srbiji nismo uspeli da izguramo da Srbija Open traje u kontinuitetu, pa ga nije bilo maltene 10 godina. Vi ste uspeli 2 decenije da organizujete apsolutno najveći sportski događaj što se tiče tenisa i ovde, a i u Srbiji generalno u ovom okruženju za sve ove godine. To je fenomenalan uspeh. Mislim, to su bili neki ljudi kojih više nema, Miša Radakovića, bili su neki ljudi pre njega, bili su neki ljudi iz Srbije koji su mene učili tenisu, kao što je Miša Smiljanić, koji je bio šef sudija ovde. Doći će neki novi ljudi posle nas. Ali kad vi nekom kažete da ćete biti u stanju da napravite turnir koji traje 25 godina, mislim da očekati 25 godina braka i umetnost, ovo je mnogo veća umetnost. Slažem se, apsolutno. Sljedeća tema. Futuresi, neću reći logičan nastavak, ali nešto što je možda za jednu tenisku asocijaciju, za mlade tenisere, mnogo važnije od Challengera. To su turniri za neku malo širu publiku na kojima teniseri osvajaju prve bodove. I jako su bitni za razvoj tenisera. Andrej Nedić iz Doboja ove godine osvojio na tim turnirima 5 ATP bodova. Napredovao za nekih 300 mjesta na ATP listi. Koliko su oni bitni za jednu zemlju i koliko je bitno da ih sačuvamo? Pa eto, ja sam nekom Božjom voljom ili kako god hoćeš bio u prilici da mi bude ponuđeno da radim kod vas pre mnogo godina i taj kontinuitet se ostvario i kroz taj kontinuitet sam ja prošle godine bio svedok njegove velike pobjede, osvajanje prvog ATP boda u svom rodnom gradu. Vidi, za svakog organizatora je njegov turnir najvažniji, što je apsolutno sa biološke tačke gledišta najlepša stvar na svetu, zato što nas to tera napred. Za ljude koji su sada trenutno na turniru u Banja Luci na ženskom Ladies Openu, to je najvažniji turnir. I oni daju svoj maksimum, kao što je Dragan Dragičević dao svoj maksimum za sve ove godine u Doboju. I kod njega, u njegovom klubu, njegov igrač u Davis Cup atmosferi, koja je apsolutno bila ludačka, posle skoro 3,5 sata osvoje bod. To je meč prosto nevjerovatan, mislim. Najbolje što sam ja vidio u životu. Sa nevjerovatnim situacijama i sudijskim i ovako dalje. 5 ATP bodova bi ga koštalo u inostranstvu 10.000 eura. I putovanja možda uzaludnih. Odeš nedelju dana u Tursku, pada kiša, ne uradiš ništa, onda odeš nedelju dana u Portugal, ne uradiš ništa. Pa se onda razboliš, pa to isto košta. A on se probudio u svom krevetu u rodnom gradu, trenirao na terenu koji poznaje i pobedio. I u tome je značaj upravo tih Futures turnira i da ih imamo u našoj zemlji i u okruženju. Svi klinci koje ja poznajem su ponikli na takvim turnirima. Ja sam svojim očima gledao i Dušana Vemića i gledao sam Zimonjića kad su igrali kvalifikacije satelita, pa sam gledao Novaka kako diže peha na svom prvom Futuresu u Srbiji, pa sam gledao Damira Džumhara kako osvaja, pa sam gledao mnogi igrače koji su osvojili prve Futurese ili nekad satelite, pa su bili broj 1 u svetu. Da nije bilo tog prvog, taj prvi možda nikad ne bi bio. Da, i najveći put počinje prvim korakom. Tako je. Sljedeće pitanje. Australija. To je ono čime smo se bavili zaista mnogo početkom godine i Novakova suspenzija, sve ono što se dogodilo Novaku. Ne mogu da te ne pitam šta misliš o tome, s obzirom da je to jedna apsurdna situacija, prvi reket svijeta. Evo, prvo ću te pitati da prokomentarišeš šta znači Grand Slam šampion u svijetu tenisa. Grand Slam šampion je ikona. I Grand Slam šampion je neko ko može slobodno da uđe u taj klub do kraja života. A ti ne možeš da uđe. Nikako da uđeš u taj klub. Apsolutno. Govorimo o jednom Grand Slam šampionu. A kad neko osvoji 20 titula... Vidi, mislim... Ja sam se naježio, evo iskreno da kažem. To su... Ja sam svojim očima... Pokušavam da onim ljudima koji gledaju ovo, da pokušamo da približimo šta bi to značilo, šta to znači u svijetu tenisa, u svijetu sporta 20 Grand Slam titula.
prije nego što počnemo pričati o svemu onom što se dešavalo Novaku? Pa ja ću da pojednostavim. Kad bi sad podelio 20 Grand Slam titula i rekao da svake godine uzmeš sve 4, to je 5 godina. Znači, on 5 godina uzastopceo svoje 4 Grand Slam titule i 5 godina ni jedan drugi igrač na svetu ne može da uzme Grand Slam. I ti nekom oduzimaš 5 godina svog života. Ja sam bio svedok toga kada je pojao Magassi i Samprasa, Andy Roddick i Novaka Đokovića, Andy Roddick, maltene završio tu da je završio. Galman Fields i mnogi drugi igrači nisu nikada bili blizu toga. Samo zbog njih trojice. Znači, kad saberemo njih trojicu i te Grand Slamove što su osvojili, ispada da neko više od 12 godina čeka samo šansu da dođe do finala. A onaj ko je gledao, a kažem njih trojicu zato što, mislim, oni su živi i dalje su u tenisu. Ja sam svojim očima, ja sam i sudio i svojim očima sam vidio i McEnroe i Borga i pa to su sve mirci, to nisu ljudska bića. To nisu ljudska bića i kada bi samo odgledao jedan trening Nadala, ne bi verovao šta vidiš svojim očima. A kamoli meč, to ti ja kažem sad. Imao sam priliku da ga gledam, tako da znam o čemu pričaš. I onda dođe jedan takav Novak Đoković u Australiju i oni ga zatvore u sobu, tretiraju ga kao zatvorenika, posle ga deportuju. Kako si doživio to? Da li si mogao da vjeruješ šta se dešava? Pa, moram da ti odmah kažem, nažalost, da, zbog toga što kuma moje žene živi u Australiji i radi u vladi i dosta smo bili u kontaktu za vreme korone i taj njihov odnos prema toj celoj situaciji, zatvorenost koja je bila sve vreme prisutna, odnos prema ljudima koji nisu želeli da se vakcinišu, je bila neprepoznatljiva za tu državu za koju ja smatram da je jedna od najlepših na svetu. I uvek sam volao da odem tamo i mislim, oni žive kao Evropljani i razmišljaju kao Amerikanci, tako da ti kad se šetaš ulicom ti osjećaš taj flavor restorana, ali jednostavno razmišljanja američka. Pa eto, to ti je čista politika, nema tu šta, kao i Wimbledon. Tamo je neki politički mag odlučio da to tako bude i meni je samo žao što oni nisu shvatili da taj neko koga oni tretiraju tako kako ga tretiraju, ne treba da... Oni su njega tretirali kao svakog običnog turistu koji ima neki problem s drogom ili koji je imao mačku koja nije vakcinisana, pa su ga stavili malo u karantin 2 nedelje. Mislim da to pokazuje koliko je jedan sistem vulnerabilan. Ako si već imao nekoga koji ima neki problem, taj čovek koji je pored tebe je toliko uradio za tenis i za mnogo više stvari nego što je tenis. On ne sme i ne može biti tretiran kao bilo ko drugi. Apsolutno. On ima toliko benefita, što bi rekli Englezi, da i ako mu se oduzma jedan, opet ima 1000 da prođe. I mislim da su se oni toliko su se upleli u problem da nisu mogli da ga reše, da su se svi zatvorili u miši rupice, rekli su, nema veze, nek on tu bude samo 2 nedelje, pa nek ide kući, a mi ne znam. Biće šta će biti. Oni pojma nisu imali šta. Evo da se igramo malo neke prognoze. Šta misliš da će biti sa Novakom na sljedećem Australian Openu? On praktično sada ne može da uđe u Australiju 3 godine ili takva je odluka bila. Da li će mu dozvoliti? Pa prvo da kažem, znači, mi nekada nismo fair. Novak je dečko imao možda 10 ozbiljnih mečeva ove godine i mi smo sve šokirani što je on izgubio u Parizu i što nije uzeo titulu, a oni koji su ga gledali na Srbiji Openu su videli da je skoro raštimo, on se vraća u onaj svoj ljudski bioritam. I mislim da je prerano bilo očekivati da će on sada odmah da uzme Grand Slam titul. Njemu treba još... Pa pazi, on ništa nije igrao dok su svi trenirali 14 sati dnevno. Jasno. I on dečko vrlo dobro zna da su njegove baterije prazne. Tako da ja mislim da će njegov povratak je mnogo brži nego što je vjerojatno on sam očekivao, ali će tu doći. Ali sa stanovišta Australije i njihovih zakona. Pa sačekaj, Miki moj, vidjet će šta će to biti. Pustit će on njega da igra bez problema. Dobro, nadam se da će tako biti. Sljedeća tema.
tema koja se u tenisu ne može zaobići, možda mnogo teže se zaobići nego u ostalim sportovima. Roditelji u tenisu, jako bitni, ali često teg koji prevagne na neku stranu na koju ne želimo da prevagne. Ja bih vrlo kratko. Ja bih svim roditeljima potpuno zabranio ulazak u teniski klub. Znači, kao u Japanu dovedeš svoje dete, ostaviš ga ispred kapije i dođeš po njega. To je kraj priče. Je li to moguće uraditi kod nas? Pa to se lako rešava. Samo se kaže da oni ne mogu da dođu i to je to. Da li postoji način da ih edukujemo? Naravno. Tenis je edukacija. Pa to sam ti malo pre spomenuo. Jedan teniski savez bi trebao da se počne baviti edukacijom osoblja klubova kako se vodi jedan klub. Jer ti kad odeš u bilo koji mali engleski klub na periferiji nekog sela, on funkcioniše menadžerski mnogo bolje nego možda najbolji klub u Srbiji. Zato što svaki vikend u nedelji ima plan i program, potpuno ispunjenost kluba i finansijsku dobit. Znači, edukacija klubova treba da bude na više nivoa. Jedan od nivoa je edukacija roditelja. Ne znam ni jedan klub u svom životu da je ikada pozvao bilo koje roditelje i bilo kakvog psihologa ili bilo koga ko se bavi edukacijom da im predaje. Nikada. Mi smo se u takmičarskom odboru Teniskog saveza Srbije potrudili da napravimo jedan kodeks pravila ponašanja roditelja, zato što su roditelji koji su inače ozbiljno bolesna kategorija i mislim da kad bi... Ja moram ovdje da te zaustavim pa da možda malo ublažimo tu varijantu, ali znamo da roditelji postaju i treneri i doktori i... Pa mene mi jedna majka zvala da mi igramo, mi ćemo, ja kažem, gospođo, da li mogu da pričam s vašom ćerkom, pošto on igra ovaj turnir, mislim, ne igrate vi. Ali ne stalno govorim množini. Da, jasno. I onda kaže, Simo, ja sutra igram protiv Pere. Odlično smo igrali. Da. Pa znaš šta, oni su u svojim glavama dobili informaciju od nekog lažnog trenera u Beogradu, koji im je rekao da je njihovo dete jako veliki talent. Oni su živjeli kao podstanari, pa su kupili stan, pa su kupili kuću, pa su onda ponovo prodali kuću da bi platili tog trenera, pa će prodati stan, pa će se onda vratiti kod svojih roditelja odakle su i pošli pre 40 godina, dete će otići u Ameriku da studira. I to je scenario većine naših sudbina. Već viđen. Ne mislimo ništa loše o roditeljima, ali jednostavno hoću da se vratim na tu temu, da moraju biti edukovani. Ali oni nisu edukovani, zato što dobiju lažne informacije od lažnih trenera i lažnih klubova. Znači, oni nisu edukovani i mi smo krivi. Mi smo napravili taj kodeks ponašanja iz prostog razloga što smo imali situaciju da smo imali kritičnu kategoriju roditelja na turnirima do 18 godina, pa su se spustili na 16, pa su se spustili na 14, pa na 12, pa su zagazili u 10 godina. Kod nas klinci ne žele da igraju utešni turnir do 10 godina ako nemaju nagradu. A moramo reći, 10 godina, nijedan ozbiljan turnir u svijetu ne postoji od 10 godina. Da to razjasnimo. A već imamo roditelje koji svoju djecu od 10 godina proglašavaju već najvećim talentima, svjetskim šampionima i tako dalje i tako dalje. To se treba spriječiti i trebamo pustiti djecu da se igraju. Da li to može biti zaključak? Mislim, ja bih vrlo rado, kad bi bio u poziciji, čak i ukinu turnire do 12 godina. Ali znaš što je problem? Što ti možeš napraviti neki model u svojoj zemlji, ali kad to dete iskorači napolje, onda će igrati po nekim drugim kriterijima, a tamo Tennis Europe organizuju turnire do 12 godina. Znači ti kad kažeš ovdje nema turnira do 12 godina, a on ovdje napolje tamo ih ima, onda je u disbalansu, šta da radi, jer njegov mozak ne funkcioniše više. I to je veliki problem. Znači to nije samo edukacija roditelja iz baze, nego edukacija roditelja od strane Međunarodne teniske federacije koja su uopšte nebitnom temom. Jer vidi, ja doživljavam nevjerovatno, mene žena zove i kaže da biste mogli da meč moje ćerke pomerite sutra za popodne, ne prepodne. Ja kažem zašto? Pa kaže, to on ima 2 trenera. Prvi mora da ide kući, a drugi ne može da stigne na meč, a i nutricionista i tu i kondicionalni trener. Kažem, gospođo, treba da idete na ceo odeljenje, ovo stvarno nije dobro. To je dete do 12 godina, da znaš samo. Dobro. Idemo u edukaciju roditelja i idemo na sljedeće pitanje. To pitanje čekam. Novak Đoković, često ga spominjemo, a ne možemo da ga ne spominjemo kada je u pitanju
tenis. Osvojio sve što se može osvojiti. Veliki šampion. Kako komentarisati Novaka Đokovića koji je došao iz male Srbije i naučio cijeli svijet tenisu, tako mogu reći slobodno. Fenomen je, definitivno je fenomen. Ja bih volio da mogu da živim 1000 godina, zato što bih se za 50 godina okrenuo i rekao da li je moguće da mi nismo doživljavali tog čoveka na onaj način na koji smo trebali da ga doživljavamo, jer sad više nema Novaka Đokovića. Mislim, to se rađe 1 u milijardu godina. On nije potekao iz ultra mega akademije, počeo da trenira s ćelavim loptama, kao i svi klinci. Trenirao je negde na Koponiku sa nekom ženom koja je bila zaljubljenik u tenis, sa nekom pokidanom stolicom, protiv svih mogućih pravila na svetu. Sa 0 budžetom. To ti kao kad se ja šetam Somborom, pa vidim Nikolu Jokića kako kupaćem gaćem ulazi na štrand i jede onaj kuvani kukuruzi i traži svog druga. Pa mislim, to je magija, razumeš? Ali mi nismo svesni koju magiju imamo. Mi imamo puno magičnih sportista u ovoj državi. I onda kada on ne uzme titulu ili ne dođe do finala, onda se ugasi televizor i ne pokazuje nikakva respekt prema bilo kom ko igra finale. A od njega se očekuje da svaki put uzme finale. To je ljudsko biće kao i svako drugo ljudsko. Mi ne znamo da je to ljudsko biće. Novak Đoković ustane ujutru da ima 2 dece pored njega koji bi se igrali s njim. Možda ga boli glava. Možda mu je tata bolestan. I treba da igra neko polufinale. I mi samo vidimo njega na terenu i mislimo da on nikakav životni problem pre toga nije imao. On nije isti problem kao i ti. Možda nije dobro spavao. Možda ga boli zub. Da, zato ja potenciram tu priču i zato sam te i pitao ranije šta znači osvojiti 1 Grand Slam titulu, a ne 20 Grand Slam titula. A Novak je sve to osvojio i zaista je veliki šampion i čini mi se i van terena, jer se brine o razvoju tenisa i o razvoju, podržava mnogo mladih sportista. Znaš, kad si ti ostvariš, onda više nemaš straha. Nemaš osjećaj da neko može ti naudi. Zašto ovo kažem? Ovo kažem zato što je on je sve video u svom životu. On je mađioničar, razumeš? I njemu na teniskom terenu ni jedan trener ne zna šta da kaže, jer on najbolje zna od svih. I kad se ostvariš kao što se on ostvario, ili kad pitaš nekog, kad mene neko pita šta ti fali, pa ne fali mi ništa kad sam sve video. Mislim, mogu bi se ja ponovo popiti u neku stolicu na Wimbledonu, ali ne moram. Onda počneš svoju energiju trošiš na druge stvari. Jer ti znaš iz kog si pakla došao. I pomažeš drugima da preskoči taj pakao. Da im bude lakše. Pomažeš ih i teniski, i edukativno, i sportski. A to samo pokazuje tvoju veličinu. Ja su užasan ljudi koji su sve osvojili na svetu, zaključili su sobu i s nikim ne komuniciraju. On nije od tih ljudi. On čak nema vremena da se bavi stvarima. On nema vremena da se bavi svojom akademijom. On nema vremena se bavi trenerima u svojoj akademiji koliko bi trebalo. On nema vremena se bavi svojim porodicom koliko bi trebalo. Jer ti nemaš vremena, nisi igrao Grand Slam. Ja nemam vremena, nisam ga nikad igrao. A on pokušava da izbalansira sve to. Tako da će on verovatno vremenom imati više vremena da se bavi nekim stvarima, pa ćemo biti još više iznenađeni koliko se on bavi nekim stvarima, a koje su van tenisa, a pomaže ljudima koji nešto nemaju. Apsolutno. Osvojiti 20 Grand Slamova je zaista ogromna stvar. Evo, jedno poređenje ću napraviti. Kad bi neki igrač igrao samo finala Grand Slamova i finala turnira, nikad da ne osvoji ni jedan turnir, on bi bio svjetski broj 1, definitivno. Je li takva matematika? Takva je matematika. Takva je matematika to ti je, znaš, kao kad sam prišao s Kasparovim, pa sam u Budi, pa sam ga pitao, pa vi ćete sad vjerojatno mene da matirate u 5. potezu. On kaže, ne, dečko moj, znaš kako, ja imam 1.200.000 kombinacija u glavi, ti imaš 8 i ja ću igrati do tvoje 8. kombinacije i onda ću te matirati. Tako je ovo, igrati jedan Grand Slam prvi put je možda najlakše, zato što ne znaš na koji se vrh penješ. A onda ti dolazi iskustvo u drugom, znaš, koje ti mnogo lakšava. Ja pretpostavljam da je Nadal iskustveno najlakše došao do titule sad.
Jer njegov mozak zna kako se to radi. I to je uradio već tamo 14 puta. Znaš, kad Novak 20. put ulazi na finale nekog Grand Slama, u njegovoj glavi se vrte neki drugi filmovi nego prvi put. Tako da to iskustvo je magična stvar u svetu i što ga više imaš, sve si moćniji. Pokazao je da za njega granice ne postoje i možda nije pravo pitanje da li Novak može postati najbolji na svijetu po broju osvojenih Grand Slamova, jer zaista je toliko toga uradio da često ne volim ni da pričam o tome, ali evo moram da te pitam, očekuješ li da će se on ponovo vratiti na sam vrh da osvaja Grand Slamove? Pa znaš kako, ja sam bio tamo kad je on osvojio recimo Davisku finale, što nije neki turnir za koji su ljudi mislili da bi mu bilo drago, a u stvari je bio u suzama zato što je predstavio svoju državu. Ja mislim da je za njega jako veliki udarac bio to prokletstvo što se nisu igrali olimpijske igre kad su trebali da se igraju. Jasno. Došao je potpuno i onako, ne mogu reći ishitreno, ali želja ga je ponela više nego što je bio što su njegove baterije mogli da izdrže u tom momentu. Otišao je tamo da ih odigra, nije ostvario taj san da osvoji zlatnu medalju, jer to je nešto što nikada nije osvojio. Njegovo telo će izdržati još nekoliko godina, to je sigurno, i verovatno će biti fokusiran samo na najveće turnire. Ja pretpostavljam da Federer neće više biti u stanju da igra tenis. Nadal s obzirom na povredu možda, ali ne toliko kvantitativno kao Novak. Tako da 2-3 godine još igranje tenisa, pa mora da osvoji bar 2 Grand Slama, mislim. Daj nam sljedeće pitanje. Imamo ih još nekoliko. Nacionalni teniski centar pred kraj. Govorimo o Nacionalnom teniskom centru Teniskog saveza Republike Srpske. Napravljen je, pa mogu reći, zahvaljujući Novaku Đokoviću koji je inicirao taj Adria Tour. Nije se, nažalost, održao u Banja Luci, ali je ostao Nacionalni teniski centar. Koliko je to bitno za razvoj tenisa? Jedan od rijetkih saveza u regionu koji ima Nacionalni teniski centar. Ja sam od uvek sanjao da Srbija ima Nacionalni sportski teniski centar. Ne zato što sam ja imao veze sa savezom, nego zato što mislim da je to prirodno. I onda mi je uvijek bilo teško, znaš, ja odem neki Tunis da sudim neki turnir i onda uđem u neki fantastičan centar i pitam šta je to, oni kažu pa Nacionalni teniski centar. Ja kažem pa kako, pa vi nemate jednog igrača na mapi sveta. To su kancelarije, to su tribine, to funkcioniše. Podem u Egipat, podem u Dohu. Pa dođeš u Banja Luku. I zavidim vam. Znaš, to je... vidi, možda je najlakše otvoriti novi restoran, a ne teže ga voditi, ali ga je teško otvoriti. Mi nemamo Nacionalni sportski centar. A imali smo i Novak je broj 1 i mislim da je Ana bila broj 1. I Ana i Jelena. Dakle, mi nismo napravili Nacionalni sportski centar. Vi ste ga napravili. Mi nismo bili u stanju. Mi smo krivi za to. I ti imaš neke države koje imaju Nacionalni sportski centar gde se svi Futures ili ovi World Tennis Tour turniri tamo održavaju. A ne po nekim hotelima i po nekim spa centrima. Dobro, nadamo se da ćemo sad da nam pomognete da dobijemo te neke kvalitetnije tenisere. I još neko pitanje pred sam kraj emisije, a to je pitanje Davis Cup. Evo, sa tim ćemo na neki način i završiti. Zašto sam postavio to pitanje? Spomenuo si u nekim ranijim pitanjima Davis Cup atmosferu. Imao sam priliku da budem u Madridu, čini mi se 2019. godine, i to nije baš ličilo na Davis Cup atmosferu kada ne igra Španija, naravno, i kada ne igra Nadal. Kako komentarišeš i kako ti se sviđa ovaj novi sistem Davis Cupa? Užasavam se tog sistema. Oduzeto je pravo jednom ljudskom biću da se bori za svoju zemlju. Jer sad u ovom momentu... Pred svojom publikom, da tako kažem. Zato i govorim. To isto ljudsko biće sada je osuđen da igra neko Davis Cup finale za mnogo, mnogo više para u nekom Singapuru gde ne brani boje svoje zemlje, a u stvari brani. Apsolutno je sablasno bilo gledati bilo koju drugu reprezentaciju, čak i Srbiju sa Novakom Đokovićem, prvim teniserom svijeta u Madridu, gdje su tribine apsolutno prazne. Vidi, kad bi sad ti meni rekao, sad ti meni poređe, Vlado, momente kad si ti bio najviše ushićen ili srećen. Ako stavim 5 stvari koje su me učinili srećnim u suđenju. Jedno je bilo kad sam bio na olimpijskim igrama
I kad sam video... 3 puta si bio na olimpijskim igrama. Da, kad sam bio na otvaranju i kad sam rekao, Bože, šta je ovo? I druga emocija od tih 5 je bilo devojsko finale. Mislim, to je potpuno nezamislivo. 26.000 ljudi. Mislim, znaš, ti si na pragu suza sve vreme. Suza sreće, mislim. Pa onda i patnje i bola što je neki sudija nešto pogrešno dosudio. Pa nade da ćeš ti osvojiti. Pa onda ga osvojiš. Taj isti meč, bez jednog gledalca, bi bio neprimećen. Ovo je nešto što je zapamćeno i što će ja celog života pamtiti. Vjerojatno kad budem zaklapao oči, to će mi biti u glavi. Da, i nadam se da će se to promijeniti. Evo, svi navijamo za to. Hvala ti puno što si bio gost podcasta Radio Sport Box. I na kraju, kao što svakim gostom uradimo, napravit ćemo jedan selfie. To je sada moderno. I evo ovako ćemo napraviti da se vidi ova korpa sa loptama iza nas. Prema golu tamo iskočila